Owe, owe, ting, owe, owe. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Aja nehi nehi, berjumpa lagi dengan saya Badoke. Ketemu lagi di film Minion ada saya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like dan share. Saksikan film Minion aja nehi nehi. Wahahaha, wahahaha, wahahaha. Man. Apa bos? Kenapa lu nangis? Gagal bos, ngukur tanah gagal. Kenapa lu bisa gagal? Nggak boleh bos, sama budak angon. Gajah begitu aja nggak becus lu, dasar tolol lu. Jangan nangis aja, ini minum. Siap. Sigar kotokan mana? Tadi ngomongnya mau beli es. Terus saya tinggalin aja ke sini lah. Ntar ada yang datang, bos Thailand si Sigawir namanya Mr. Ko. Hei, jam berapa kira-kira bos? Jam berapa kira-kira bos? Banyak tanya, sebentar lagi orangnya datang. Ya bos, ya bos. Ini dengan bos Thailand. Ya. Saya Mr. Koko dari Thailand. Koko. Mau kemana nih? Saya mau ketemu dengan Mbah Doke. Ayo. Saya ada urusan. Stop. Sorry cả, cùng đầu chơi đằng bắn. You are my. Thank you. Sorry cả. Ngomong beletak beletuk, goceng. Cặp tầng bằng nhân hào, từng chỉ mong bằng láng chương, đằng bằng chừng hào ni chảo hại. Halo Mr. Doke, how are you? Tuh, dia orangnya datang tuh. Siap bos. Sorry cả Mr. Doke. Hùng bằng chừng lại, mực bạc chừng Indonesia hùng tung hành thảo ai. Chừng bằng lại tài cho chừng lại nữa không như chứ. Người cháu nữa này. Chừng apartemen Mr. Doke. Tenang aja, saya udah suruh Cimot, udah beres. Good Mr. Doke, good. You orang good. Lu apa sih bos? Saya nggak ngerti. Pusing. Lo diam aja, itu urusan gue. Ya bos, siap. Oke. Mr. Doke, saya pengen lihat tanahnya. You punya tanah, diajuin ke saya ke Thailand sana. Saya jauh-jauh dari Thailand, Mr. Doke. Tolong anterin saya ke lokasi. Minum. Nanti si Cimot yang antar. Cimot antar. Oke bos. Oke, thank you Mr. Doke. Sawadika. Chừng hậu lửa mưa chẳng phần sáng lại chừng hậu là ăn mãi chiếc chừng hậu. Chừng hậu. Mr. Cimot, chừng bằng tanah, chừng bằng chừng apartemen từng hậu, tiếng Indonesia pak chừng hậu lần. Đâu.
Saya kagak ngerti bahasanya. Udah mendingan lihat aja tuh tanahnya tuh. Aduh. Ayo. Cong lihat aja. panglai. Từng làng nước khắp chân ní tàu lại sơ sáo vô thi bùa ta. Woi, woi, ngapain lu ngelamun aja? Pusing gua bor. Itu gimana kemarin? Itu kemarin jadi nggak tanah lu dijual? Kan gua mau tanamin singkong, nggak tahu sih lu mah. Mendingan gua tuh ditanamin pohon pisang, daunnya bisa dijual. Tanam pisang mah murah. Dia mah daunnya juga paling 1.000. Terserah gua yang nanam. Kasar banget lu ngomongnya, kayak amplas. Terserah gua, mau ngajak berantem lo. Macam-macam lu ke gua. Gak ada takut-takutnya lo sama gua. Maju lu. Woi! Tarik kemana lo? Mr. Cimot, orang susah sedang di sawah. Ayo kita ke sana. Itu lu bisa bahasa Indonesia Saetik. atau bukannya dari tadi? Hai. Sawadika. Ay, singkong, woi, pisang. Pisang. Woi, orang kampung, jangan pada berantem. Mendingan you jual sawah you sama gua. Lo mendingan jual aja tuh tanahnya sama bos gua tuh, Mr. Koh yang dari Thailand. Tuh orangnya tuh udah bawa duit tuh di setes. Kagak bakal gua jual kok. Orang susah. Kalau tanah you jual sama you bisa jadi orang kaya. Piti lu banyak, ya. Jual sajalah tanah you. Biar lu kagak susah. Kagak bakalan gue jual kok. Mendingan lu pulang sana ke negara lo. Mr. Cimot, you bilang tadi sudah oke, tanah tinggal bayar. Saya sudah bawa duit setas dari Thailand. You bagaimana Mr. Cimot? Aduh, sawadikap. Maaf, Mr. Koh, maaf. Maaf, Mr. Koh. Dasar tak berguna. Orang Masih bener tuh orang. Ajar Mister Ko. Udah, mendingan kita keroyok yuk. Ya, ayo kerak aja. Woi. Chứ ngầu là tàn cặp chừng chừng Mr. Dog anyhow chứ ai mà không ăn. Thank you.